أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para jemaah yang berbahagia, kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudrukum fil Masjid Sultan Mahmud Badrunjayawi Kramo Palembang. Alhamdulillah, pada hari ini Sabtu tanggal 8 Zulhijjah 1445 Hijriah bertepatan dengan tanggal 15 Juni 2024 Masehi. Mari kita bersama melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Ustadz Sobrini Agusci dan imam akan dipimpin oleh Ustadz Abu Yazid Bustami Al-Hafidh. Dinutkan cawi sambadah sholat bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Al-Habib Hamid Umar Hafsi dan pembahasan kitab fikih. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berita musibah, telah meninggal dunia nama Abdul Malik bin Ibni. Beliau merupakan orang tua dari Dedek, pegawai kebersihan Masjid Agung Palembang, dan beliau juga merupakan jemaah Masjid Agung Palembang. Berumur 76 tahun dan beralamat di Rumah Susun Blok 6 23 Ilir Palembang. Jenazah insya Allah akan dikebumikan pada hari Sabtu ini tanggal 18 Juni sesudah sholat zuhur ke tempat pemakaman umum Puncak Sekuning. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badrunjaya mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima kepada kita pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سووا صفوفكم الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر يا الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد إذا هو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد إذا هو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد إذا هو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد إذا هو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد إذا هو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد
لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد قدير اللهم اجعلنا من النار 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 السالمين اللهم أنت السلام منك السلام إليك يا عون السلام فإن ربنا بالسلام وادخل جنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إلا يرمي ربنا يا معبود سبحان الله 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 بحمده كريم دائما أبدا الحمد لله 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 لله الحمد 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 لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمة الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله العظيم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين لك السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الضالين. آمين يا الله، آمين يا رحمن، آمين يا رحيم. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة واغفر الله لنا ولهم برحمتك يا راحمين. دوام فيها سبحانك اللهم وتحيات فيها سلام وآخر دوام الحمد لله رب العالمين. الفاتحة إلى سيدنا حبيبنا الشفيع الإسلام محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته ثم إلى الإمام المهاجر إلى الله والكتاب ابنه إلى الأعظم الفقيه محمد بن عبد الله وجميع سادتنا
ثم إلى أبو بكر والأولياء والصالحين والصوفة المحققين والفقهاء والمحدثين فسن المحلل اللهم المشايخ إلى مغاربها خصوصا صاحب الكتاب وشايخ المحققين وجميع علماء المذكور اسمهم في هذا الكتاب ثم إلى أرواح المتقدمين في هذا المسجد خصوصا مؤسس هذا المسجد السلطان محمود بيرودين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويشفعهم برحمة والمغفرة ويسلم الجنة ووالدينا ومشايخنا ووالديهم وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين عامة وإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم كرام الفاتحة. إياك بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الميامين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أما بعد. معاشر الحاضرين والحاضرات والمشاهدون الكرام, bersyukur kita kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, nikmat, karunia-Nya sehingga siang hari ini kita masih diberikan oleh Allah SWT kesempatan untuk hadir di Masjid Agung yang kita cintai guna melaksanakan kewajiban kita sebagai insan muslimah yang baik, salat zuhur berjamaah yang tadi kita rangkai dengan beberapa bacaan zikir dan doa yang dilanjutkan dengan salat sunnah ba'diyah. Dan sekarang kita mengikuti cawisan rutin kita ba'da zuhur setiap Sabtu. Sebenarnya pelajaran kita ilmu hadis, namun saya alihkan kepada fikih berkaitan dengan korban. Mudah-mudahan apa yang saya akan sampaikan berguna, bermanfaat dan menambah wawasan serta ilmu berkaitan dengan Idul Kurban. Amin, Allahumma amin. Selanjutnya salam dan salam tak lupa disampaikan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat umat dan zuriatnya ila akhir. Ikhwan akhwat sekalian, hari ini hari Sabtu. Sudah masuk di kita tanggal 8 Zulhijjah. Kalau di Mekah 9 mereka wukuf Arafah. Sekarang mereka sedang wukuf tapi belum mulai. Perbedaan kita 4 jam. Sekarang berapa? 4 jam. 12 ya? 15 eh? Berarti ya? Jam 12, 11, 10, 9 pagi. Startnya Arafah ba'da zawal. Bermulanya Arafah itu pada zawal. Itu masuk zuhur, baru mulai. Pagi belum masuk. Sampai kapan? Sampai subuh. Sebenarnya waktu Islam atau hari Islam itu bermulai startnya maghrib, kecuali hari Arafah. Hari Arafah Allah perpanjang sampai subuh. Hikmahnya bila ada jamaah haji terlambat masuk Arafah ba'da lail, maka hukumnya sah. Katakan mungkin saatnya delay atau enggak delay tepat waktu, namun mungkin proses immigration lambat. Mungkin juga macet di Jeddah, tidak. Mungkin Jeddah tak macet. Masuk Mekah. Masuk Mekah. Macet luar biasa. Jutaan manusia kumpul. Bisa terlambat, katakan terlambat. Ya. Dia
kan sebenarnya maghrib selesai. Habis hari Arafah, enggak. Hari Arafah diperpanjang malah sampai subuh. Berarti bila seseorang masuk ke Arafah jam 10 malam, tetap dia dapat Arafah. Jam 3 subuh baru nyampe Arafah, tetap dia dikatakan boleh Arafah. Kalau subuh ya. Kenapa? Karena inti haji Arafah. Nabi mengatakan al-hajju Arafah. Haji itu ibadah yang terbesar Arafah. Itu rukun utama. Bila orang tidak terjangkau Arafah, maka haji tidak sah. Makanya Allah SWT perpanjang masanya di Arafah. Jadi mereka hari ini sedang berbondong-bondong dari kemarin, bahkan kalau pengetahuan saya calon jamaah haji itu sudah digiring mulai tanggal 7, zaman hari Tarwiyah. Hari tanggal 7 Dzulhijjah namanya Tarwiyah. Maaf, hari Zina. 8 Tarwiyah. 9 hari Arafah. 10 Idul Adha. 11, 12, 13 ayam bertasyrik. 11, 12 namanya nafar awal. 11, 12, 13 nafar tsani. Itu ada susunannya. Jadi mereka dibagi-bagi oleh kerajaan per blok. Tanggal 7 masa Afrika dulu makan ke Arafah. Untuk menyusun tempat tinggal dan juga mungkin perabot-perabotan dari tanggal 7. Kalau sekaligus tanggal 8 tanggal 9 nggak nutut mereka masuk ke Arafah. Makanya mulai tanggal 7 Dzulhijjah biasa mereka sudah bertolak menuju Arafah. Sampai tanggal 8. Tanggal 8 saatnya gerakan jemaah haji itu dikatakan dalam Al-Quran ad-dafa. Bertolak atau meninggalkan Mekah. 24 jam gerak. Sampai sekarang ini. Maka tanggal 9 di sana masih orang masuk ke Arafah. Yang berangkat pagi atau subuh mau nyampe biasanya. Saya pernah cerita pengalaman ya. Tahun berapa? Tahun 1990 kalau salah. Itu macet sampai saya terjebak di macet 12 jam. Tidak gerak bis. Karena ramai. Dan jalan masih sempit dulu. Masih sempit, belum diperlebar. Sekarang sudah perlebar. Ya, bagaimana berlebar, tetap macet. Lalu kita disunahkan puasa. Kalau kita lihat di dalam hadis, semenjak 1 Dzulhijjah kita sudah disunahkan puasa. Sampai 9. Jadi 1 Dzulhijjah, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sampai Arafah. Itu bagi orang yang tidak sedang menunaikan haji. Disunahkan selama akad. Bagi jamaah yang sedang merangkai haji tidak diharuskan tidak dihimbau, tidak disunahkan untuk dia berpuasa. Karena ibadah haji kan perlu fisik, perlu prima, perlu tenaga. Wong puasa lemah, takut kaki rangkaian haji terbengkalai. Otomatis hajinya kan takut nih tidak sah. Makanya tidak dihimbau, tidak disunahkan bagi yang sedang merangkai atau melaksanakan haji puasa. Untuk demi dia mementingkan ibadah hajinya. Bagi kita yang tidak haji disunahkan puasa. Dari 1, 9. Kalau tidak 3 ribu. Mulai hari Zina. Zina Tarwiyah Arafah. Nak baca 3, 2 weh. Tarwiyah sama Arafah. Tidak baca juga, sikap inilah. Saya weh. Itu adalah Arafah.
Banyak orang Ustaz tak sama waktu Mekah. Ya memang tak sama, mikot yang lain. Taukidnya beda. Kita ikut dari setempat. Berarti hari tetap namanya hari 7 ke 8. Tarwiyah. Besok Arafah di situ. Nah, kalau nak kenal di Mekah, dah baca, beda jam. Ya. Jadi puasalah yang tarwiyah, yang zina, yang tarwiyah, yang wukuf, tarwiyah, zina, tarwiyah, terus Arafah. 3 hari. Kenal lah. Waktu ke Mekah kenal, waktu ke daerah kita sempat kenal. Itu tergantung anda. Minimal besok puasanya. Bagi yang mampu. Itu enggak wajib. Tapi sunnah. Ikuti langkah Nabi. Karena kita tidak sedang melakukan ibadah haji. Itu amal. Lalu doa yang paling ringan doanya, bacaan wiridnya yang kalimatan khafifatan al-lisan, habibatan ar-rahman, thaqilatan fil mizan. 2 kalimat yang ringan di lidah, tapi berat di timbangan. Dan kalimat yang dicintai oleh Allah. Itu kata-kata subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Al-Imam Al-Bukhari penutup hadis sahih yang dibawa atau dimuat di kitab Jami' As-Sahihnya hadisnya kalimatan khafifatan thaqilatan al-mizan habibatan ar-rahman subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Banyaklah banyak sedekah juga, dianjurkan banyak sedekah. Itu bacaan amalan puasa. Lalu hari Arafah, kalau anda ingin doanya banyak. Saya punya guru Ahmad Maliki punya kitab tentang haji. Namanya pertama kali cetak namanya Labbaik Allahumma Labbaik. Di sana banyak pilihan. Nak yang panjang sampai lembar doh, yaitu doanya Imam Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu. Itu panjang doanya. Ada lagi doanya Abu Hasan Syadhi. Ada juga Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib. Pokoknya banyaklah di sana dia dirangkum oleh beliau di kitab Labbaik Allahumma Labbaik. Di ujung kitab dia merangkai beberapa doa yang diamalkan oleh para ulama besar, para sahabat. Lalu kitab Labbaik Allahumma Labbaik sebelum beliau meninggal dirubah namanya. Labbaik. Nah, kalau ada mungkin pustakaan di Mekah ada jual atau di Jawa Timur ada di perwakilan beliau di Indonesia namanya Al-Hajju wa Ahkamu diganti. Awalnya Labbaik Allahumma Labbaik diganti dengan Al-Hajju wa Ahkamu, haji dan hukum-hukumnya. Panjang dari pembahasannya. Ya. Bahkan terakhir saya baca itu berkenaan wanita. Bagaimana sikap wanita belum tawaf tawaf ifadah. Haid. Itu penting. Mungkin bagi anda belum haji, ngasuh belum penting. Di saat anda haji, kalau pas pengumuman atau kita ngajak anak, haid mana? Tawaf ifadah itu termasuk rukun. Bila tidak tawaf, tidak sah haji. Harus ngulang di tahun depan. Nak ngulang mana? Nak ngulangnya tahun depan. Dia nunggu 20 tahun lagi. Tidak. Atau kalau sepeda 7 bulan lagi. Cepat naik sepeda. Kalau anda ingin haji cepat naik sepeda, lebih cepat naik pesawat. Jadi di sana dibahas bagaimana cara wanita belum tahu ifadah kok datang haid, sementara tawaf itu suci,
Kata at-tawaf kasrah. At-tawaf kasrah. Melangkai tawaf bagikan salat berarti harus suci. Dia dua hadas. Hadas besar, hadas kecil. Nah, wong rumah kita atau anak kita saja perempuan, haid berarti dia hadas besar. Tak bisa. Nanti saya bahas. Boleh anda bahas, boleh anda buka. Ya. Tapi bahasa Arab kalau kasih bahasa Indonesia. Nah, singkatnya penjelasan, bila ada, ya, anda dapatkan seorang wanita, baik teman anda atau istri teman anda nanya, mak mana bingung? Biasa bingung, pasti bingung. Perempuan bingung gimana? Sebab ifadah kan rukun. Caranya, ya, di saat ia ingin pulang, sementara ifadah belum. Tidak tahu pak mana nak balik. Tidak tahu rukun, nak tahu bingung ya. Solusinya kata Abu Ya Maliki, dia secepat mungkin bersihkan vaginanya, mungkin disikat bagaimana, wallah, yang dia perempuan tahu, dibersihkan, dikasih sabun, dikasih apa itu, dikasih sabun khusus untuk haid, nanti dibalut, rapat. Sesudah dia balut, langsung haram ke masjid, langsung tawaf, 3 kali, doa singkat langsung balik. Nah, sudah dia berarti tawaf ifadah. Amma kalau ada tawaf ifadah kan tawaf rukun, tawaf haji. Kalau wada itu khilaf dari ulama. Apakah hukum wada? Maksudnya tawaf perpisahan atau tawaf akhir, ya. Tawaf macam-macam, ada tawaf sunnah, ada tawaf haji, ada tawaf wajib, ada sunnah, macam-macam, ada tawaf biasa. Nah, kalau wada itu khilaf. Ada yang mengatakan wajib, berarti kalau tidak kena denda. Ada yang sunnah, nah itu sunnah be. Kalau sekiranya wanita itu lagi haid, berhalangan, tak bisa, ya sunnah aja. Cuma dia dari jauh aja, dari halaman masjid, ucapkan salam perpisahan kepada Ka'bah. Itu yang perlu kita ketahui. Lalu selanjutnya, ikhwan, yang lagi heboh di medsos. Dan ini saya ulangi lagi agar kita lebih paham, ya, dan tidak keliru. Bolehkah anak saya motong seekor kambing untuk sekuago? Bolehkah seekor kambing saya ingatkan korbannya untuk 1 keluarga? Jawabannya 2 versi. Ada mengatakan tidak cukup, lazim, tidak cukup. Ada yang la tasih, likulli fardin syatun wahid. Tidak sah, tidak cukup, karena setiap kepala 1 kambing. 1 orang 1 kambing. Ada hadisnya dan dikiaskan kepada hadis. Di sana ada juga pendapat mengatakan sah. Pendapat sah ini atau boleh 1 kambing sudah lama ada di kitabnya. Di kitab saya ada ya. Tapi kiai kita tidak dibahas, tidak diviralkan, tidak dihebohkan. Kenapa? Karena yang nima daging korban lebih banyak daripada orang berkorban. Tahu nggak? Anak tanya, uang berkorban lebih banyak atau yang nima? Yang nima. Kalau kita fatwakan atau kita hebohkan, kita viralkan pendapat ini, otomatislah jatah fuqara, du'afa berkurang banyak.
Katakan seorang kok satu keluarga 5. Dia sikap. Bini sikap. Anak 5. Berarti 5 kambing. Kalau kita fatwakan sikap kambing baik, berarti 5 jatah kambing gugur. Berarti kalau per kambing itu 12 kilo, berarti berapa kilo sudah? 4 kali 12 berapa? 54 deh. 4 kali 12. Oh? 48 kan? Nah. Berarti jatah fuqara berkurang 48 kilo. Itu kalau per bungkus kilo. Kalau setengah kilo? Kali 2. 48 kali berapa? 100? Nah. Berarti jatah yang 5 bungkusan, bingkisan, sedekah daripada korban berkurang. Kesian orang akan menerima. Dan dapat kecewa. Maka ulama diam. Jangan fatwakan. Kesian. Yang nak nimo ni bakal dapat. Difatwakanlah, dihebohkan, disiarkan, dibiarkan, si korang suka kepala. Itu hikmahnya. Ya, itu hikmah. Jadi apalagi yang kita sedih kalau sudah ngomong ini, selama ini kita mengatakan tidak sah, sementara sah. Berarti mereka menyalahkan ulama kita, berarti menyalahkan kiai kita, berarti kiai kita lebih bodoh. Tidak. Kiai kita lebih pintar, lebih bijak, lebih memandang ke masyarakat, ke umat. Makanya mereka memfatwakan tidak usah dihebohkan, agar orang kaya banyak bersedekah, orang berduit banyak bersedekah, banyak berkorban. Kalau kita fatwakan sikap kami cukup sekeluarga, banyak yang batal. Kasihan orang jualan kambing, dah laku. Dan sekian juga untuk orang kalau yang banyak ingin mendapatkan daging korban, tak dapat. Kerana jatahnya dikit. Ya. Juga mendidik umat. Mendidik umat orang kaya biar surah. Biar tahu diri lah. Sejumlah keluarga, itulah ada korban. Faham ya? InsyaAllah ya? Bukan berarti anak muda sah. Namun tidak dipilih oleh ulama untuk mengayomi masyarakat. Baik orang miskin atau orang kaya. Lalu ikhwan, banyak beredar. Bolehkah orang kaya nimo korban? Boleh. Lalu anak yang berkorban, bolehkah makan daging korban? Boleh. Sepertiga. Jadi satu kambing itu bagi 3. Sepertiga untuk kita yang korban, sepertiga lagi untuk keluarga, sepertiga untuk dibagi. Ingat kalau anda berkorban, inti korban itu sedekah. Sebaiknya kita ambil dikit baik, ambil berkah. Makan daging korban itu berkah. Selagi tidak diingin nazar. Ya. Saya tidak ingin nazar, berkah, boleh sambil. Tapi kalau kita memang mampu, tidak usah nak ambil banyak-banyak lah. Intinya itu sedekah. Nak bagi ke namanya korban. Berarti kalau korban untuk orang lain, untuk kita. Ini kadang-kadang ngasai. Ya, potong di jamaah, di panitia, di masjid, minta banyak. Bahkan habis. Nah, kalau habis, jadi korban di masjid, korban rumah baik. Kalau sudah korban di masjid berarti untuk uang, untuk jamaah, untuk apa? Kalau ambil banyak, tak usahlah korban. Ikhwan, kalau anda, maaf ini, harus jelaskan banyak laporan. Kalau anda dapat kehormatan,
diangkat jadi panitia korban. Hati-hati jangan khianati umat. Hati-hati jangan khianati umat. Jangan kasak kusuk masalah daging. Jangan nyingitkan. Jangan berbohong. Kambing atau sapi per orang 3 juta, berarti 21. Diberikan 20 yang 19. Hati-hati, jangan dolim. Jangan, dan itu banyak. Anda berinformasi. Anda bicara secara fakta. Mohon, panitia, jujurlah. Itu amanat. Anda diangkat dari panitia atau percaya masyarakat. Berikan kepercayaan sebenarnya. Seutuhnya. Pakai alasan semua. Ustaz itu bukan untuk kami. Untuk profesional. Idamanya sudah kecil. Transaksi sudah itu. Budgetnya 3 juta. Untuk beli sapi. Sudah kecil kata-kata untuk operasional. Nah, panitia harus bertanggung jawab. Operasional. Nak beli kertas, nak beli makan, nak beli rokok, ngopi. Itu jawab dia. Kaidah dia minta ngomong. Per orang lebih 2.200. Untuk operasional, okey. Tapi kalau ngembek dari budget yang saya sepakati, tidak boleh. Terus sapi yang 21, beli 19. 2 juta ke mana? Ya kalau sapi, kalau 5 sapi. 2 juta, banyak. Nah. Awas, jangan ambil kesempatan. Ini ibadah orang. Orang percaya sama kita, jangan kita rusak. Banyak kejadian. Ada lagi, motor kambing. Kambing masih apa? Biji hilang. Macam? Kambing masih apa? Biji potong duluan, masuk kantong. Nah, itu. Mak kata saya, mak aku temahai pahaya mayit. Mak aku temahai pahaya mayit. Yang dipotong dari yang hidup, bangkai. Nak motong biji, mati ke kambing. Kambing mati. Ini masih ngapa kambing. Hilang biji. Nah, hati-hati. Dan itu banyak ceritanya. Alasan untuk obat ustaz. Obat apa? Maling, haram. Dan bangkai. Makan bangkai itu. Hati-hati. Terakhir saya ingat lagi. Banyak kejadian. Kalau ada orang datang. Nak nyembelihkan korban. Kadang-kadang lagunya bagus, Pak. Pak Haji, saya ikhlas. Saya datang membantu jamaah. Motongkan kambing. Motongkan sapi. Security. Saya minta tidak terwet. Demi Allah, ikhlas. Cuma saya minta kepala. Hati-hati. Omongan manis, tapi nyelkit. Omongan manis, tapi nak nuntik kita. Awas. Hati-hati. Lebih baik kita sepakat uang. Berapa Pak nak ngotong ke sapi kami? Per kepalanya. Juta. Kambing 300. Murid dan nincang. Jangan galak kalau untuk kepala. Ingat, kepala itu bagian dari korban. Coba kita teliti. Sikat kepala sapi berapa kilo? Yang pengalaman. Sapi yang biasa normal. Per kepala berapa kilo? Saya dengar 50 kilo. Berapa lagi kepala kilo? Cepet 100. Pasal 50, 5 juta gitu. Pantas saya minta duit. Dari sini lebih cukup. Kaget ngesek-ngesek. Pak Haji, daripada terbuang kulit, juga aku baik. Pas. Kulit itu bagian juga dari korban. Tak nyesek lagi. Pak Haji kaki itu mama aja. Daripada buang, juga aku baik. Nah, kaki itu 7 kilo. 7 kilo beratnya. 4 kali 7 berapa? Berarti bakal dapat duit 7 juta. Berarti kita menjawab, hati-hati. Kepala, kaki, ya, kulit itu bagian daging korban.
Kalau kita tunjukkan kepada yang motong, berarti akan mengurangi jatah daging korban. Berarti Anda itu jawab. Awas. Akan tuntut yang korban. Lebih baik dengan uang. Dengan uang. Ini upah. Anda sikat, catat di per kambing sekian, sapi sekian, sapi nyincang, kami bungkus. Sudah. Untuk dia ni jatah bungkus ke. Tapi kepala jangan banyak yang kotak uang. Di kotak masyarakat saya tak tahu. Gratis apa ni? Banyak duit itu. Otomatis yang pintar motong mau kalau yang potongnya. Misalnya kotak itu. Itu kotak itu. Hati-hati. Ya. Hati-hati. Ini aja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang ingin berkorban, saya akan sampaikan satu hadis Nabi. Ujungnya, kata Rasulullah, "Fatayyibu biha nafsa." Fatayyibu biha nafsa. Kalau kamu korban, perbaiki niat. Gitu. Kata Rasulullah, kalau Anda berkorban, baiki niatnya. Perbaiki niat. Ikhlas karena Allah untuk syiar. Mencontoh, mengamalkan sunnah Nabi Allah Ibrahim dan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Perbaiki niat. Karena Allah ikhlas. Menghidupkan syiar. Menunjuk fakir duafa. Bagi daging. Dengan beban saudara kita yang tidak mampu. Ya, bukan minta dipuji. Bukan minta sanjung. Bukan minta dihormati. Yang itu. Ikhlas karena Allah. Kata Rasulullah, "Fatayyibu biha nafsa." Kalau kamu korban, diri kamu terperbaiki, niat. Ya. Jangan ada embel-embel lain. Kemarin saya sendiri juga kepada calon atau mencalonkan sebagai wali kota atau gubernur, beramallah ikhlas. Nak unjuk masjid, unjuklah ikhlas. Kalau nak milih inti, alhamdulillah. Tak milih tak apa-apa, tapi kita sudah berkorban. Berarti kita sudah bersedekah. Berarti kita sudah beramal baik. Kalau inti mengharapkan solo dengan korban, tidak dipilih. Daging selesai, kambing selesai, sapi selesai, pahala nak kasih. Habis baik. Itu. Ya. Kalau ada keluarga, teman saya, nasihat ni. Kalau kambing ke masjid, ke mana-mana, ikhlas karena Allah. Bukan semasa. Kalau milik, alhamdulillah. Kalau Allah menghendaki, terjadi. Kalau Allah tak menghendaki, jadi, itu jadi. Bukan ente. Ente bukan tak. Anak kata tak kira hasnah. Anak urid. Wa anta turid. Wallahu yaf'al ma yurid. Engkau berkehendak. Aku berkehendak. Engkau berkehendak nak jadi wali kota. Tapi Allah berkehendak lain. Itu iman kita. Kita usaha, ya. Berikhtiar, ya. Namun urusan akhir adalah di mata Allah, di tangan Allah. Ya, mudah-mudahan apa yang sampaikan bermanfaat untuk kita semua dan mudah-mudahan kita semua bisa melakukan korban di hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na fima 'allamtana wa 'allimna fima yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan wa la 'adzaba 'alaih. Allahumma ighfir dhunubana wakshif urubana wa ahsin akhlaqana wa wasi' arzaqana washfi mardana wa barik lana fima razaqtana واختم بالصالح أعمالنا وآجالنا يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ووالدينا وارحمهما كما ربنا صغيرا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك غفور رحيم. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وقراءتنا وركوعنا وسجودنا وتحرينا وتسبيحنا وتضرعنا وخشوعنا واتبع وجهنا يا رحمن ويا خير الناس. اللهم اجعل حجة بيتك الحرام وزوارنا بالكرام حجا مبرورا وسعيا مذكورا
وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبور. ويا عالم ما في الصدور أخرجنا عنهم من الظلمات إلى النور. اللهم تقبل منا إنك أنت العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا إنك غفور رحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.